Novilo lo mega dogbonami. Mi dogbonami la peto Yesu Christo pon come. E gagné mon popo nyere na nyeklu egbe hambe. Mi katanya gaton no eduleke ya. Lebe apeto pe nyanye sio batona mila. Mi katanya ga juro eme. Lebe apeto dibe mi katanya akpo hoho. Mi katanya akpo agbe. E mi akpo e pe mavohan. E yataye mon poko sia kasu nyeklo si be nyekata nyas agbenya me agbeale. Alléluia. Mi dakpena mawu egbe mi apetanya le poko na mi be Yesu Kristo yenye nyatefetola. Yesu Kristo sikenye nyatefetola. Si ayenye mavovala ple agbemavola. Yesu Kristo yenye enyatefetola. Si nye mavovala ple agbemavola. Tale gapopo yamela me dibe mi akudo mi aide Bible me. Mi agle nous le Bible me le Yohanes fe agbale. Banto eta amen. Atolia e mi agle chokukui ame we nyiji choide blaveji eye de o himi aide blavo de keji kenya bukui medidi subo no vilo no to mi agle maopenya le afiyala maopenya le gbogbonami nenye be mi le maopenya la medibe am semane do to nyi elabe apoto dibe mi anya no sikeje be mi anya le enya siome nenye be mi to nya no sikeje be mi anya la ke mi to si no nya la wema ke no sikeje be mi anya e ne mi nye la ne mi nye vola dikeke me ganwa enwu o. Alléluia. No sike ojebe na nya na nyela edikekere kemaga no o. Alléluia. Eyata nusio mienyala nenya tepe minyene ne mala ke miape amenyenye kenye mau penyenye sikele miame yoyo mibe amola ke ekpo no pe va vale miame. Eyebe mau kenye nyenye yenye mau de kama okpo yepe nyenye le miame alo okpo no le miame la ke mau kenye mau akple mavo la enye agbemavo le miame le Yesu Kristo nkome medibe miakata miase reglia emia akpo no ko minyala la bible go minye nyatefe Bible ke golembena yepe du ko le chochron le simaje majeta alo le numanya manyata ne yebe menya no sikeje be na nyaola ke anofuflum anofufu batono doko agat anodoko bleha amuha la blo boboide ala chaka doko me manya no siketututu wo me le komu vo maudi ba miomi anya no siketutu taye yevado vava de mido maudi be nyeklo mi anya ameke fu me vie nye nami menya megbeto ke mau de kakeli yankwenye Yesu kenye Kristo la yenye mau ta minya nsiao eta Bible gbogbo na mi le Yohanes fa gbalagbato ta amaton pokui wenyi ide o blaveme afia mi akle bana mienye bana nyama gba yo bobe mienye bana nyeklo mienye bana amesiamesi oji to maumela mo wa nouveau o nu ya mi ko minya gbagbe ya minye bena amesiamesi oji to maumela
me wa nouveau o que amesi o jicho maumela e ya lia edokunye e voli tola me ka asi enti o enu de ka e gba to ke binya la fima e veut quoi pour la mi bana mienye bana mau me miecho e keke me blibola katale voli tola me mienye bana mau me miecho e keke me blibola kata le volitola me te fait togo gogo la mi bana que mi gagner bana mau fe vilava e ona comme se semi bene mi anya te fait tola e mi le te fait tola me le via Yesu Christo me e si enya mau va vala ble agbe ma vola non vi loloto enya siala enya sike ihe na benye ko mi asegome la be enya ke mi nya fo enya ola gagbo na mi hafi o voir ke ma ogba di fia mi be mi agagbo do hi amado mo segome tala ina mi gale bronke la be ogbo minye mau yenye agbe ma vola Yohane Fagbaleta egba ya puku ya mato cho we ni de blav ya melenya de blona mi to hela fi aleke eye me dibe no vinye wona de to nui me gbojirenti bena como se sena sumia katasi ela be amegedo gba poto kalo do ko blem eye amegedo gba poto eye amogalo blem eye omenya fisi tututu o notero alo khose keji watu wape mapo nyenye kele wa madola o menye o e ya tano vilo loto medde kukuna obe ne nya ya vagbola o hana me ne no vio kata pa de kokona tope e ne sumia katasi yo siata ye ma uyo mido bebe de papa nya tope nya na tuko enyale gogobe nyanu sike jebe na nya kene nejesi alo nejesi nu sike jebe na nya de kekere gale mebena nagano edikele dokume awu eyete nyale gogobe ke nu sike jebe mi anya eye mi nyela vola nous si que jebe mi anya eye mi nye vola di kekadeke mekano na emu o mi nya no avo ke di kekela ganyo no nwa e nous si o mi nya e mi hele bible ya me le Yohanes fa agbalagba to ame etamato puku iblavo bla puku we ni so de blave ame vo fiala mi atekpere blave adi kon ne mi aton se Yesu kenye maula pe gome. La be amekerole no chakagbe. Obube Yesu le vo na mawie. Yobube mauha le vo na Yesu ye. Vo Yesu ayenya mau. Yesu enye mau he diva de devi pe nonomeme. La be ojiye vo evaye menye anyigbaji tore ke de so mutu pe nyonu yoji o kake eto Maria ji etoji cho etoji le vinyenyeme eyetaye eyebe maufevi maute diva miagbo le nonome de vivre nonome nu eye odedo ke fiemi be yenye mauvi gbogbo fe nyaye eye atem se gomele gbogbo meleke be Yesu kenye Kristo la yenye mau ela be nyale gbogbo nyire bena ke nuka wenye nusiomi nya enye sia bena no vinye mienye bena amesia mesi woji to mau mela
me wa nouveau o nenye be oji ocho maumela maga wa nouveau un point tiré bo eserafima nenya tefe eho bogaji to maume obe maume la que maga wa nouveau amedela na fima da bia be pastor oh amekamato wa nouveau nenye be onyame beto nyatefe nouveau la mi katami nyetu kometikia nouveau ayenye to malo gake ke Yesu Kristo va be bibia ko be America pe to malo wa ina be amekero to si nouveau la o abeleke yi bibla ko na mi ne e to America ha be to ro ma ina be amekero ko dede yenye miawo egbe alleluia mienye be na amesi oji cho maumela mo wa nouveau que amesi ojicho maumela hey mesi ojicho maumela ele do kwinyi amesi ko jicho maume eyi mega wa nouveau la ele do kwinyi eye volitola meka asi emu o e volito abosama ga kasinti o ela be ele do kwinyi le maume ela be maume oji ocho eye nouveau mele mo la ke ele doku le nyuema bena abosama gaka asi engu okpo gbede o alleluia eye la pave kwa binye bena maume miecho alo mauvio emienya eye hehe me blibo la kata le voli tola me amesema ko jicho maume eye mega wa nouveau evoli tomato kasintio vomi kata mi ganye bena maume miecho alo mauvio minyetala ke mienye hamela hehia me blibo la katala ele voli tola me vomio mi le Yesu me mio mi le maume la be maume ojimi totala mi le maume yeta biba gbo bena mi le hihia mo vola mi menye hihia me to Kristo to eminye mau to eminye ta mi le maume vomi nye ngere bana hihe katabli bola ele volito la pe ele volito la me amesema kemele Kristo maloma le maumo alo jicho mauma la ke ele volito ele hihe me sikele volito hihe me blibola kata sikele volito la mela amema eleme eyeta yo va vane amegbeto ko mo yakata wa trova Kristo bo ne wa dogole hihe me volisia ke nye futola to la me ne mi ando me voa mau me mile alleluia mi la ga segomele apato boa ke mi nye ha bena mo pe vilava mi nye bena Yesu va ke Yesu va la e de fiebe yenye vi e tabi agbe mi nye ha bena e si mau vilava la e ye onami gomesese ke Yesu Kristo pova vala yenye gomesese ke ye Yesu kenye maube ya defiami bena yenye mau gake ye wedo ko evi yo ba jide amia dome ela be gbogbo ye onye gbagbegba vo bena ton va khona mia me ko lentila mala e jebena o hala trono no me sikenye ntila vono no me e yeta oyo oji abe viene eyeta oya be vido voke vale evanami gomesese be mi asenu ke tutu ta evalo eye mi anya mes po me vi ke tutu enya eyeta lo no gomede na mi leke ya hallelujah be ke mi nye ha bena ma pe vilava eye onami gomesese alo na gomesese mi bena mi anya nya te fetola oh hallelujah mo be via ke va imne yobe vide eva va nami gomesese bena mi anya te fotola nya mekao meka nya te fotola no via atobre nama meka nya te fotola Yesu antoke ganye nya te fotola alléluia eye mi le nya te fotola me amen nenyebe oji ocho mome eye magawa nouveau
que elle est mawame, elle est nyatefetome, elle est nyatefetome, nyatefeto. Yenye Yesu. Kenye mawu. Nyatefeto. Na le nyatefeto la. Que enye amesio jicho mawu nyatefe. E ro la nyatefeto la. E Bible dit quoi bena. Enami go se bena mi anya nyatefeto la. E ye mi le nyatefeto la me vo. Alléluia. Non viens elle nyatefeto la me. Yesu enye nyatefeto la kemenele. Alléluia. Le evia Yesu Christ ba yebo evia ka ba defia le Yesu Christ kenye evila me. La me ne ma ye o defia mi be evie onye. La bo oji abe e ko ji aviene. Bo evai. Ke ma ton ke to ji alo e po no po gbem. E ba gara ni ba be. Nde jobo. O wene e bobo de kui. Kaka ide aticho ka po kun. To de vi me kaka ide ticho ka po kun. Non bien, mais dis ben sende comme les filles. Et yo dit ben mien le nyate feto la me. Le via Yesu Christo me. Mi le nyate feto la me. Le via Yesu Christo me. Mi po nyamana. Obe enami comme ça que voilà Yesu Christo voilà enami comme ça. Be mi nyate feto la. Et ye biba ko na mi se kabana nyate feto la ye me mi le. Si kenye via Christo Yesu. Alléluia. Et si aïe ma ouva vala ple agbe mavo. Et si aïe ma ouva vala ple agbe mavo. Mais kenye si aïe Yesu Christo kenye nyatefetola qui va défier mi a segome mi a semia nyame kenye nyatefetola kenye yento. Que voilà, ayez mieux juez, ayez mieux l'aimé, les nyatafatola le Christ Yesu me, ayez bien gouverner, et si alors ayez mauva vala, et si ayez mauva vala, plaît à ma voilà, et mauva va que Dieu la crosse la part ma voilà, yeye Yesu, que n'y mau de cas de comme galé père mou, mais gouverner à monsieur l'encore yo n'y menya là. Encore la tonne wa yo fan. Ga kamido la nye prik babana Yesu kenye Kristo la yenye mawa. Eye menya ben koma kwemi yo na be me dogbara de Yesu Kristo ben kome. En koma me. En koma e fon kokatata. Bu boade kema gale denu oh no vinye. Eye ta o leve vie be. Na doute si Kristo Yesu. Pe nyenye kenye mawu que les deux que si que diva les devis so et donc yo devis mais et au dedo que fiami et de gomena mi ba yenye amesi ke yenye mawu et atabe et si yenye mawu va yenye Christo Yesu mawu va et tava de gomena mi yenye mawu va kenye Yesu Christo kenye mawu kenye agbema vo ple mao kenye mao favala ple agbema vola. Alléluia. Praise the Lord. No vi loloto. Ne migre le Frenchman, migre pour qu'il blave le Frenchman là-bas. Nous savons, nous camina, nous savons. Migre le diabayi kuku weni, oui asile ke avomi le blave arle ma to do pe Yesu Christ fait mao nyenye untinami. Nous savons. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu. Selon les Écritures, que le Fils de Dieu est venu. Selon les Écritures, nous montrons que Jésus, qui est Dieu lui-même, s'est fait chair. Et c'est pourquoi il est né d'une femme, comme un enfant, comme un fils. C'est pourquoi on l'appelle Fils de Dieu. Et il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence de faire quoi? Pour connaître le véritable. Alléluia. C'est Jésus lui-même qui nous a donné l'intelligence pour connaître
le véritable. Et à connaissance véritable, nous sommes dans ce véritable, à savoir en son Fils Jésus-Christ, qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Jésus-Christ est le vrai Dieu et la vie éternelle. Le Dieu véritable dans lequel nous sommes comme chrétiens. Alors, nous devons connaître aujourd'hui, parce que la Bible a dit, nous savons ceci dorénavant, nous savons cela, que c'est Jésus lui-même qui s'est fait chair, c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair, et il est venu jusqu'à nous comme un enfant né. Et par là, il nous a donné maintenant l'intelligence de le connaître, que c'est lui-même qui est le véritable Dieu. Et ce véritable Dieu-là, nous sommes dans le véritable, qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Ça veut dire que quand tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Jésus-Christ est Dieu, et quand tu crois en cela, tu as la vie éternelle. Alléluia. Praise the Lord. Mau ne yira no vinyede. Ne yira no vinyede. Yesu Kristo yenya nyatepetola eye yenya mau favala kple agbemavola. Jésus-Christ est le véritable et le vrai Dieu et la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom puissant de Jésus. Et si nous voulons terminer la lecture et lire aussi en anglais pour confirmer que ce que la Bible dit, elle l'a dit pour notre bien. Si tu parles anglais, le français ou notre langue vernaculaire, tu puisses comprendre tout ceci. Au nom de Jésus. Il nous dit ici, and we know that the Son of God has come and given us understanding. The Son of God has come and given us an understanding so that we may know him who is true. God is true. And we are in him who is true. In his Son Jesus Christ. He is the true God and the eternal life. 1 John chapter 5, verse 20. May God bless you. Maune yirao, nega yiroke, nega no yironuke. Que l'Éternel te bénisse au nom puissant de Jésus. Que la compréhension vienne de cette parole pour toi, que à partir d'aujourd'hui, tu puisses connaître que Jésus est le seul vrai Dieu. Et c'est en lui seul la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. Mon ayant, il me semble en vie, Yesu nyo. Oyira maololo. Maololo, eye mau nyate yenye agbela. Emi gatokwe mau yenye agbela. Eya ta oyomi ba avo jidolo Yesu Christ for me. Mon yami. Through forgiveness mission ma nyagbope ye na ese atonami. Mon yami comme Yesu ko. Amen.